Amém. Sosama Hang Selkia at Borenev, Ima Hasao Assam, under OTS for the financial year 2001-2002, inaugurated by Sri Podaming Gyame, EM Sila Autonomous Council, in presence of Sri Nawan Daime MSc, Kolkata Autonomous Council, Sri Haichi Lungban Gyame, President BJP Laisong Mandal on 16/12/2022.
Bila nang ya dia fata banda. Ya. Pain sih cukup dah. hôm nay cái lễ nó cũng có gì ba nó còn đây cái sao gì cứ mua cái này cái lễ gọi nó nên bây giờ đây tôi mua cái này nên Itu dong. Gaduh. Orang. Hei. Ini foto bang juga.
아니야 비방다니